thlir tu te chibai ule kan channel min lut saka min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lome international news le politics lam thlir hawang o tuma kan thlir ho tur headlines te chu Kim Jong Un indo turin inbuatsaih mek ti te COVID-19 update news Xi Jinping soisel tu professor an ban thu le Israel Prime Minister din mun der thong mek te hi an ni ang Kim Jong Un aron in lar le ta tun ma deuh khan Kim Jong Un chu thi angin a thang huai to a anu rei lo te TV a aron in lan le ta ka wangin alo ladam reng ti kan mu a mel en shim hian a choya tui mel le a prisel lo na newin a tlak buak chho ve ta ni en alang magdeu mai chu Khawvel en Hlauhawm tak a boi pui mup lain North Korea chuan COVID-19 free anin ti ve tlat maya tak ni ang mo North Korea hi COVID-19 laka anzalen tak mai thei tho boka a chan chu dictator power mangin an ram ri zong an khar chi mak chuan rampo na tangin ke ni Mizoram angin an lalut ve don lo ti achiang renga oi lo ngot chi po ni bik lovang North Korea ram din mun chin chang khredeu te chuan North Korea hian healthcare lamangai poimo ngai lo wangin an din mun hi niam hle a COVID-19 sria len vai chuan North Korea hi chelet der theidin muna anding rengani ti in ramdang mithiam te chuan an soi zuni som paruk khan North Korea chuan an ram chunga Korean liaison office chu a bom che mia maya he office Korea ram pani te ta na tangkai tak $15 million z sum chevel omna ni a North Korea hen engwanga bom tamai nge ani ti chiang taka soilan an lem lo na in South Korean President Moon Jae sarkar na do dal na pakhat nia ngai ani South Korea chuan trong kamin changlet ve ngalin Kim Jong Un hi a chet le chuan an bei le tur thu an chwa ve ngal bok he Chanchinthar lai thleng hi chuan ram pani te kar a hian thu thar langsar om ta hri lem lo heti la hian Kim Jong Un chu indo turin inbuatsaih map nia ngai ani Pyongyang Korean Central News Agency KCNA chuan an ho tu pa Kima Central Military Commission meeting poimo takan nei thu July ni som pakwa khan atar langani he meeting a hian Korean Peninsula boruak chungchang te indawalo ompala ramhruai tu te himna chungchang te le an sipai te thom chakna tur malak na sang an soi ho ani war deterrent chungchang meeting a anthurel tamjok hi puan chu ani lova mithiam te chuan nuclear ral thuam chungchang malak na tharle indo huna ral thuam mandan tur chungchang te chipchiar takin an soi ho ni in an ngai aruk takin puki mahi indo turin inbuatsaih mek ni in alang a thenom pa China la chuan Pakistan Nepal le Sri Lanka te fui por reng mai boka North Korea po abang big melo South China Sea lama buai na chuni tin ngai venani meka China hian fing takin media te attention la peng turin Korean Peninsula lama boruak asiam thuai mai thei bok kan hria tangin India le China ram ribuai na chu athom azoi ta a indo tak tur anga India han chet meu chuan China po atol son ngal mai ni na lang China hian indo hi angam tak lo ni in a hriat a chan chu kilti na tangin be na atok dona eng angaram economy thale sipai chakna nei po ni ma se US India Japan South Korea le an sangoi zone puiram te aruala han machon chu at huai chi ni an ngai lo ani ma se an latal reng thowa ngoi an tumbi lo ani Kim Jong Un a farnu Kim Yu Jong chu thunei na sang tak pe kan to a mithiam te chu dan chuan Kim hi a thak thuai an ring ani Kima ai na farnu Kim hi a ro ruma a kol viau ni nan soi nge a unaw nu tu angin Kim hi a chefu lo deu ni na langa US President Trump hian a vozam deu nge ni nuclear ral thuam siam lama an riwa hriat tur tlem sot le hei hi Kimi hian a du lova US na ngai dana thlak lo chuan in biak na om to lo tur thu alo soi to ani Kimi du dana North Korea ram a in herani vai chuan ral thuam siam lama a ma aya na sazokin an kal thuayang ti arin om hle
ni khat chunga COVID-19 rikai tamber WHO chuan July ni som pakua khan darkar som ni pali chung lekin COVID-19 kai thar mi noi ni le sing ruk zet anom thu atar lang hei hini khat chunga rikai thar tamber tum record ani US Brazil India le South Africa kai thar an tambera darkar som ni pali chung bukhan mi sang sari zathum som rukin COVID-19 an thi pui bok United States at chuan Tunlai hian Florida in a tour bera an ICU zong a khat vek to a malak ngai na vakan theto lo ani ber ma suwa chungchanga politics sa in beina thleng me ka President Trump chuan sarkarin ma suwa turin thupe ka chwa don lo mimal zalen na ni ati mau mai le ati fu mel lem lo mai thei ani Chinese President Soi Selwangin Professor Anban China University Tha Tsinghua University Law Professor Su Zhangrun chu Communist Sarkar le Party Hroi tu te Soi Selwangin ba na to kani Professor Su hian Chinese President Xi Jinping du sak taka President Trump limit li sakani chu adu lo thu a soi chuak fowa July sang ni som pariata tang khan thuziak tam takalo chuak to ani July khatir khan Chengdu police te chuan Professor Su hi an lo man to a anu puite na prostitution chungchanga man ni in an Thil ma se tu mai nan oi lem lova ti hian na atanga ba na ni ta ani Israel Prime Minister chungchang COVID-19 Sri Lanka ra Jerusalem ko chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu corruption thubuai aren le ta May sang ni som ni khan he thubuai hi ngai to tran to ani a corruption thubuai wang hian bang turin mitam takin an norme ka July ni som paret ni khan Prime Minister Benjamin du lo na lan tir nan kong zo hial ani to bok Israel Prime Minister hian atra maman tlak thei porin om lo ta hle heti lai hian COVID-19 shikai ni tin mi sang ni velan om ve bok ole tun tumatan chuan khati zong khani sela thuthar ngai nom tak tak ron thi chwa zel kan tuma wangin kan channel hi ilo subscribe ve don nia